Ka Woodland WK Hospital Sabak Muswang West Giant Hills District. Kala jam 4 syawai mawjam batang hapok lai snam kajing syakri jongka. Kala yo ya kajing itu naka National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories NABL. Ha kabaya day berkajaka tes snam ka jongka. Bakalong ka babit ka biang ka balak ban syami ki jingpang ha kapuar ka biang. Bat ban ajing ada na ka jingpang bat kiwei. Kumban syupun kenma ka Woodland WK Hospital kabala sedang daw Dr. Werlock Harshie. Kala sedang ban aji syakri ya kerilum jain tia nadu khat santrik nailur arhajar arpo. Kala yok ru ya kajing itu naka National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers NABH House Nam Baladam. Ka NABL haka arpo sautering naiwing arhajar arpulai. Katkum kalab ID NABL/M3987. Kala penpau bakas ngokumen ban pentip bala aijing menjur ban itu ni accreditation ya ka Woodland WK Hospital ha ka bay day berka ISO 15189 2012. Kani gajing itu ka baka Woodland Hospital kala yok pediang kalong ha ka bay day berka jingla ban penbiang halor ka jingle ekites ya ka snam. Kata katkum ha ka clinical biochemistry, clinical pathology bat hematology. Kani ka accreditation number MC6140 country kam nadu arpulai tarik benai bakharway arhajar arpulai. Kadai ka jingkit kli jong ka laboratory ban bud renti yaki kendon an jong ka sorkar ka ying bishar bat ki bordai khmi katkum ki jingdon kam na kapor syakapor. Kum ka laboratory ka balayo jing itu ka laboratory kadai ban pentikna ban bud bet renti yaki kendon balabu. Kumbala kedau haka NABL 131 habaro ki por ki bakane ka jing itu kadang beteng bentrikam.